دما خوش بینرین هجا ایرو 28 گولان 2024 روزان جه روزا سهشنبه بویر و گشترین هری سرکی و هری بالکش هم ین لسر آستا هرمی او هم جه ین لسر آستا جهان رودانه مجوره پیشکش بکن لواکی هر تم دست که چند سر نوچین دسته چاندنی او آفدان یاری به بریا خواست راگاند کش بر شرط و مرجین هی نرخی گنم نای گوهردن مجلسا تندرستی یا کنگراسار تجرید شرمزار کرد او چالکیا لحل بیجی دروژا سیمین ده بداوی بوم. گریلا تیوی دیمنی بالافرا بیمروف آد دولتا ترکیه لقندیلی خستی پاروگر. لبروکسلی ده کنگره هشتمین آجبو پشتگیریا بسپروژا سوریه و هرمی ده هاتا گوتن جهان ایدینی کارا باندورا جه بیرکرنا آلوزیا سوریه راکه. بری بینرین هجاف سرنوچین مبون اونها جمع برفرهیا بلتنا خویا ساعت هفتان جواره پیشکش بکن اونو چامه یکمین جه هما تیکلداری یک جروجوین سرکه ین لحرمیه او جه پشتی 26 گولان ایدی دستیا چاندنی او آفدانی یا ریوبریا خواسر نرخ گنم دست نشان کر ایدی نرازمون جالیه جودکاران و درکت بو پیش لی دسته و جاری بداخونیه که چپامنی درکت پیشیا رای گشتی او گوت جبر شرط و مرجین هین جبر ایدیشن لسر حرمی او باندورا لابوریا حرمی کرین نرخ گنم به 31 سنتی هاتی دست نشان کرن او نرخ و جنها پیدشن نیه گوهرتن به کرد و کرمانجی دسته جودکاران فداکاری خواست. دسته چاندنی و آفدانی یاری و بریا خسریا دموکراتیک هرما باکو روشلاتی سوریه 26 گولان بوخای کرینا کیلوی گنم به 31 سانتان دیار کرده. لیبل الهمبری و جودکارین هرمی نرازی بونا خو نشاندانه. بناء على الوضع الاقتصادي جبر وی ایرو دسته دجیوینه کی چپامنیه دسته من دیار کرنا بوهای کرینا گنم جودکاران را دیار کرده. دجیوینه ده جگری هفسروکاتیا دسته چاندنی و آفدانی یاری و بریا خسر احمد یونس گوته. روش آبوریا لحرمی دسری ده ایریشن دولتا ترکا داگر کر لدجی آبوری و بناسازیا هرمی باندوره کی نینی لچافکانی نابوری کرنه. یونس دا خویا کرن لگوری بریارا چاران یا دیار کرنا بوهای گنمه لیکولینک لسر لیچونه هر زونمه که هاتا آمده کرنه. او لیکولینه به مجلس ساری و بر به بشتاریان نونرین هفسروکین مجلسی نری و برین کانتونان نونرین دسته یادزارایی دسته آبوری و یکیتیا جودکاران هات نقاش کرنه. گوری ویلی چونه هلبرینا کیلو یکی نیزی 29 سنتانه. یونس وها دوماند. اولی کولین بله هربوین هات یکرنه. لگوری تجربه گین بری نری و بریا خسر رژه قزنجا جودکاران حتی جسادی 35 لگوری جوری بر همان تیو قطاندنه. لیبلی لدجی هرمین me دورپیچه آبوری و ایریشن داگر کریا ترکیه لدجی بناسازیا آبوری دینه پیکانینه نخاسن بیرین پترولی. ده انجام و ده زرارکی مزن گیشت قاده آبوری کوریه و بریا خسر نکاری بوریشی یک بلنتر آقازنجی بده جودکارانه. قد لا تناسب معايير التكلفة والربح. هم وقتی ویجی نرخی گنم لآستا جیهانشی ارزان بویا. یونس دیار کرکلگوری وی دسته چاندنی و آفدانی بریار خدا و گوت. دبکو بوها نلگوری لیچون و قزنجیبه. لیبلی هم وقتی روشا لسران سری باکو روشلات سوریه او بریار گونچاوا. في هذا المجال وفي الأعوام المنصرمة یونس داویه دیار کرد که دسته دسالین داویه دستک دا قادا چاندنی و پیدوین جودکاران پیدا کرد. به طایبتی دروشین آورتا و دشوارده هاولدا بریا پشتگیریا جودکاران درفتین کار پیدا بکه و آرامیا جواکی پیک بینه. بلد وقتی که کو ایدی دسته چاندنی او آفدان یاری به بریا خواستر گوتنا خویا داوی آنی زمان ده جارکتن جودکار دیویژن اف نرخ کوهاتیه دست نشان کرن به لگوری مصرف کو پیک انرژی به تیراوان ناکه او ایروژی جارکتن لعاموده دچارکیه ده. يعني اگر سعر اف سعر ببینه ناکف سریم یک مزارع خودی بیر
لسر عرض خو بمینه و بیرا خو بشغلینه و گنم چه ببه و بی قدماندن جی اداره ذاتی ره و ام وقت داخواز دکن جی اداره ذاتی باعتبار حکومت آمی و ام الفرمان ام حمت الشيخ خود قديم يجبو حفاظ سرفي حكومتها هاني بكن ام اخا خو قريداين زمان خو قريداين ام دخوازن حكومه جي محميز بك جي مطالب مفجيبين وسعرها قنم هلده اف سعرها قدر خستني مصروفها خو درناخ اف سعرها قلكي كيمه سعر اقل شيء قرك بينجي سنت به سعرك يعني اف قرار درخستي مع الاسف يعني افز مادا بها اگه مبشه $100 $500 کری 55 کیلو سماد معاوتیه گن میخواد بگر مجمدی 55 کیلو سماد معاوتیه کیلوها گنم ایرو رو روز آوا بوان اسعار سماد بوان اسعار مازوت 40 سنت تكلفه وقتها ام بفروش ب 30 سنت کی معناته ام 10 سنت ام جمال خود فهم سرخين حام ام فلاح يخبوا فينا وام هذيا مش اداره تعديل بك في قرار اخوه وهذيا مش واي تشكي جولهم مستر درخين انا تقول اخباري مفرح انا كاب اخباري مفرح ام اخباري مفرح يعني وقت بيجي قوت لا يموت يعني بشدة سعرات تكلفنا داي في كرانا يعني بري اولا موسم ضربي ما يجنم ثاني جنم يدورو انتاجا جنم يشها بالسقي يعني ناكب بيست عديد كي شش حفت يعني سرفيا ستجاه ناكرت بقوليات ناكر جنم دبيت بيشكي على كاربي حتى بيشكي دعم سرهبه تجنم بهاكر مازوت بهاكر مازوت حزار وسيدي تكر شهر وحيسد جنم شلو سيس انت تبينه سيويك سنتي افات تشكي مفرحه تشكي ده مفرحه جنم مخزوق استراتيجيه دفعوني بك دايما تم باش تم حسابات كسر براني سقيه بكل معنى كلمه بس ما دايه 25 كيلو ما دايه اجمد دايما اقرب دايه بقش مصاريف دي مكلف يعني وقت بيشي بارانك هاتي الجيكي نايب بوهاري بارانه تقارنين دفعوني بك مازوت دايما زراعه ام هي مش اداري هيك يعني سيرفي تشتي بالسكنه ودستي خو بده السيرفيا وقت فيش في بدينامه ونفسها ما دستي خو سدفي ما بده عليك بشكي نفسها ماش في بالهرنو چام درزی دشی تکیلداری گنمه بله ایرود ساعت نیورو دا آگر به زویه گنده رمیلان پاشای گرکه لگه کت لی بسایا هولدان شینیان او تیمین آگر کجه شواد دمکه نزده حتی ومراندن لالیه کدن جه خلکن گندن دربیسی هشارن لبر زویین خود دکن داکو کداوان بادل هوا نچه gelekî zehmetek û keda cotkarekî ya salê di nava çend saetan de bibe xwelî. Ev agir bi zeviyên genimiyê gundê Rmêlan paşa ket. Gundî li vir hewar dikin hev ji bo alîkariyê. Piştî şawatanî zî heftê donim ji zeviyên genim gundiyan û tîmên agirku jê karîna agir vemirînin. Hêzên ewlekariya hundirîn jî jaliyê xwe ve dest bi lêpirsînê kirin. Lê li gundên bajarê Dirbêsiyê rewşê cuda ye. Şêniyên gundên Dirbêsiyê ji bo zeviyên xwe biparêzin di tevgerê de ne. Hemû çînên civakî cihê xwe di erka parastina zeviyan de digirin. Şêniyê bi navê Rênasî û Sifiyê ji gundê Babilselamiyê bajarê Dirbêsiyê jî ji ajansa an hayra axivî û anî ziman ku ew alîkariya tîmên rewşên awarte dikin. Gundê dinê jî derketin, li Mişêrfê derketî, li Xiraro derketî yani gelek gunda derketine. Bes mefreqa esasî ya vir e. شخوا تنسيقي بطفائي ردكن بتشينندو طفائي ضره يجي طفائي ما تيري نكري تنسيقي باجارد شينيه بنابي فيصل صالح يجي گندي الخاصي دربيسي ديار كركو او جبو باراستني هر آمدنا طفائي ام دركتني ام باراسنا زادي خود كين باراسنا زادي ملتي خود كين جبرگو چه خرابيك چه بوي چه شواتك چه بوي نسريكي تني ev bandordaki li ser millet giştî em naxwazin ev tişt çêbive tiştê di destê me derkeve û tiştê li ser pişta me
ام بكن فیصل تقص کو چتین دولت ترکا داگر کر بارمانجا کوچ برکرنی آگر بسفیان دخنه. خوازن عردي ما دخوازن ام جفيدا كوشبر بفن ام جفير كوشبر نابن ام تركا عردي خناكن ام تركا شرف وناموسا خناكن جبرقو عرض شرف وناموسا مي وام تجاري جفيدا ام نارن وام تجاري ايري شيوان وتجاري تشبا فيجن تشبكن تشنكن ام جفر تجاري تركا عردي خناك. انزام کمیتین پاراستنی فرمز ماموشیانی زمان کو دوریه وان با آلیکاری یاشیان دناوا زوین گندادا دوامن. بشوجم دقارن جواب بشوج درت كيفن والله قال كيم هما ملتي خو مشيار دكن بي قش در كيفن علي كريم مرد كن ملتي ما قش مرد درت كيفن بشورو علي دكن وسباستي خو سياري خوشي دخل من خدمه عامه وبشورو ام درت كيفن ریببری خسریا دموکراتیکا کانتونا جزیره 6 نقطه روشین آورتل دربیسی و باجاروکینوی چالا کرن. لوان ناوندان آمورین آگرکوژی و تیمیوان 24 ساعتان سفر برن. بله ایرو جارکدن جتین دولت آتریا داگر کرد ایریشی گندین باکور روشلات من بیجه کرن او خواستن درباسی وان گندام من لیده انجام برسوداینا هیزین مجلس لشکریا من بیجه ده اف هولدان چتیان هاتن بیباندور کرن هاتن پوچ کرن ده وقتا که به وی آوایده شنین کوبانی لگروستان شهیدان کمبون و جانگورین خوین آزادی اوغر کرن هر واشنین باشرین تربسپی او گرکه لگیجی شهیدین کو دم و لجهن جدا ده شهید بونه ببیرانی. خلک باجار کوبانی جبو اوغرکنا جانگورین خواه لگورستان شهید دجله کمبون. اندام هیزن کماندوس آرمانچ کوبانی 26 گلان دمال سر ارکا خوبو و شروان هیزن سوریا دموکراتیک قصد اسماعیل قادر 23 گلان جبر کریزادل شهید بون. هفسروکا ملسا مالبات شهیدان آشیران بدیع محو سرساغیش مالبات شهیدان رخواست. ام شوفداري شهيدي خوبن جبرك وانا دشتي هري قران بها رحي وان جاني وان فدا كرن جبو ما جبو ام جيانكي آزاد ورومد بجين وانا جاني خوا كرنا فدا. اندام ریببری مجلس لشکریا کوبانی پولات آمد جیوها انی زمان لکود به بلا ببه امی بسر کبن جدوزا خواه امی لهر چار پرچین کردستان تی بکوشن. دداویه ده وسیقه شهادت ین هر دو شهیدان هاتن خواندن و رادستی مالبات وان هاتن کرن. ملسا مالبات شهیدان آباجار تربسپیه جی 53 جانگورین گود مها آدار نیسان و گلان ده شهید ببون ببیرانین. لسر ناو ملسا مالبات شهیدان نوردین شاکر همو شهیدن شورش ببیرانی و سوزا دوماندنا خطا واندا. لگرکه لگیجی بیرانینا شهیدان هبو. شنیان باجر جبو 64 جانگورین آزادیه گود دم و جهن جدا ده شهید ببون مراسیمک بیرانین لدار خست. برتکن لدیجی تجریدال سر ریبر آپو لحرمی دوام دکن گلی حرمی لدیجی وی تجریدی بهرسن او دنوا چالکین جور به جوردانه هر دابگی مجلس تندرستی یا کنگراستار به داخلینیه که تجرید شرمزار کر هر وها چالکیا کنودن یا لحل بید روژا خویا سی امینده به داوی بود. گلی هریما باکور روشلات سوریه لدیجی تجرید کرنا ریبر آپو دنوا چالاکیان دنه مجلس تندرستی یا کنگراستار آباکور روشلات سوریه لقام شلو داخویانی اگدا داخویانی دوها هدا گوتن جدیروکا 25 آذار 2021 ده حتی نها درباره تندرستی ریبر آپو ده تو آگاهی تونه جزای هری داوی جی دوری زاگون و حقوق ناونتوایینه دوی سازی ناونتوایی و آلیم پیوندیدار لهمبر ویه که به ارکن خرابن و آگاهیه که درباره ریبرتی ده به مره پارو بکن و تجرید راکن كيفي قد خكرنا مالبات بريبر عبد الله اوجلان چالاکیا کنودانی کنگرستار آل تاخا شیخ مقصود آحل بیجی ایرو بداخویانیه که بداوی بو داخویانیه ده هات دیار کرن که ویجبو آزادی ریبر آپو حتی داویه تی بکوشن و ها هاته گوتن
دولتا ترک جبو کو ریبرا پو گل جهف قط بکه او ریل بر پیشکتنا خطا نتوایا دموکراتیک بگره هر کود چه تجرید گراندکه جلورا دوی گلی ما به همو پیکاتین خو لدیجی تجرید رابن داکفن قادان و چالاکیان لدار بخن کنگرستار داویه ده بانگل آلی الحقوقی و روی کر و ارکا خویا وجدانی بجه بینن عبدالله اوجالان رام چارا سرکرن سیاسیه پرزگریکا کرده هولدان کو ویت تشتی خویا بکن دوی نافبری ده انسیاتیف آزادی بر عبدالله اوجالان از سوریه جی ده چارچوه تکوشینا دیجی تجریده ده بشتی سردان پارتیان سیاسی نهاجی و سردان روسپیان جواکا عرب مجلس و دیرین ارمنی سوریانی و آسوریان بکه لگوری آگاهیان کو اندام انسیاتیف دانه سردان و سبه بروسپیان عربان را پیک به سکرتری گشتی یه پارتیا چپ آ دموکراتیک آ کرد سوریه صالح گدوانی زمان کو دوی تکس لهمبری پولیتیکای دولت ترکیه بدن نمینه اوگوت آزادی ریبر عبدالله اوجران جبو تواهی گلین هریمی پیوستیه که. ده جوتما 2023 بینگا واجه عبدالله اوجران را آزادی جه پرسکریکا کرد را چاره سری هاته دست بکرن. دیگه که آداره ده بینگاف در باسی قناخ دویمین بوم. لباکور رجلات سوریه جه دماکو بینگاف دست بکری اوور و چالاکی بین آبر دوام دکن. تکداری وی سکرتری گشتی پارتیا چپ دموکراتیک کرد آل سوریه صالح گدو آخوی. صالح گدو دیار کر که به تجرید را سیاست که نرا و لهمبری ریبر گل کرد مشاندن. سیاست عنصریه ده حق کرده و گل و ملت و حق همو خلق آزاد خواز لجیهانه. صالح گدو بالکشان لسر پینگا واجه عبدالله اوجران را آزادی جه پرسکریکا کرد را چاره سری اوها گوت. گرتنا ریبر آپو جه آستا پارتیتی و کردیتی در کتی آستک انسانی ده یعنی همو خلق جهان اوروبا آسیا افریقیا همو دنیای بحزارة خلق پیشگیریه دکن بحزارة خلق و سیاست ترکای قریش شرمزار دکن و بدنگه کی بلند همو خلق آزادی جه ریبری کردت خوازن. صالح گدو اشارت به چالاکین جبو آزادی فیزیکی یا ریبر عبدالله اوجلان لباکر رجلات سوریه و افتشتانی زمان. بكردي خبب عربي خبب آسوري خبب سرياني خبب حمو بيك هاتي خبب براسيجي أفقابك كلكي مهم بو وسراسري هريمي جي چالكي چيبون ديركي حتى قامشلو حتى رقا حتى هريما ديرا زوري حتى حسكي حتى منبجي حتى طبقة يعني حمو هريمي باكوري رجلاتي سوري بدنجكي بيك هلوستي و به 100,000 انسان تبلیغون جبو آزادیا سروکاپو. سکرتر گشتی پارتیا چپ دموکراتیک کرد لسوریه صالح گدو د داوی آخافتنا خوده بانگی کر که دوی چالاکی لسر آستاناو نتوی خورد ببن. ادویجم اف چالاکی گو چه دبن اف چالاکی فرار لحمو هرمی دوی گو دنگی خوابگی هین دولت ناو نتویجی يعني خلق بتايبت أمريكا أوروبا روسيا أف دولتي باندورا كوي هي دي سياسة جهاني دي دويقو دنگ بجيوا ودويقو باش زاني بنجي برجواندية و نا تني بتركارنا برجواندية و حمو قلي هريمي حمو خلقي هريمي و دخوازن بدنگه کی دولت ناو نتویر بیجن ایدی بس وینجی دنگه خو بکن سینوره کی جویان کاری قریش گمار ای دولت ترک دینه. لهرما باکور او رشتات سوریه گل لسر پرتوکن ریبر آب پخوا پرورده دکن سیاست مدار روشن بیر او حقوق ناسین رونشتنین خوا پیشاندن پرتوکین ریبر آپو ده دانزانین کو دوی پاریزنامین ریبرتی لهر دره بین برافکرون او گوتم پرتوکین ریبر آپو ریا یکانه یا گهاندنا بر بنتویا دموکراتیک او پیشخستنا جواکانه. لکانتونا رقایه هریما باکور و رشلات سوریه
çardekôm ku her komek ji 10 û 12 kesan pêk tê, parêznameyên rêbera Apo dixwînin. Di koman de siyasetmedar, rewşenbîr û hiqûqnas beşdar dibin. Endamên nivîzgeha Perwerdeyarê Veberiya Xweseriya Demokratîk a Kantona Reqayê, Beşîr El-Naif yê beşdarî komekê bû, diyar kir ku xwendin ji girîngtirîn rêbazên perwerde ye û xwedî roleke sereke di xurtkirina civakan de ye û got em hemleyên xwendina parêznameyên rêber Abdullah Öcalan yên manîfestoya Şaristaniya Demokratîk li dar dixin. Duan parêznameyan de çareseriyên hemû pirsgirêkên civakî û aborî henin. طبعا وصلت المجموعات إلى قراءة حاليا القضايا الاقتصادية. El-Naif dest nîşan kir ku ew hewl didin dirojên bêdevan koman berfireh bikin û parêznameya sosyolojiya azadiyê bixwînin û hadoman de. Em ê rûniştinên xwendina pirtûkan li bajêr û gundawarên wêzê de bikin. Pêwîst e fikrên rêber Abdullah Öcalan li her malekê li Bakur û Rojhilatê Sûriye were belavkirin. انطلقت عندنا بالرقة العام الماضي. Ji beşdarên komên xwendinê, Raed El-Fadil, dazanîn ku arman ji xwendina parêznameyan ew e, ku çareserî ji pirsgirêkên civakê û gelek dozên din were dîtin û habêda wî kir. Em deyîndarê rêbertînin, parêznameyên rêbertî, rêbaza tekaneya gihandina Netweya Demokratîk û çareseriya pirsgirêkên rojhilata navîn e. Yek ji dêlgirtiyên azadiyên ku di nava çalakiyên pêngava azadiya fîzîka rêber Apo de ye muqaddes kabak nameyek şanto got bila gel û malbatên me bibin yek û daxwazên çalakiyên me li derve bînin ziman û bibin dengê vê pêngavê çi qasî deng ji derve bê bilendkirin em ê ew qasî zû bigihêjin encamekê. Çalakiyên girtiyên siyasî yên ji doza PKK û paşkê li girtîgehên Bakurê Kurdistan û Tirkiyeyê di çarçoveya pêngava ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêka Kurd re çareserî berdewam dikin. Yek ji van girtiyên ku di çalakiyê de Mukaddes Kabak a li girtîgeha jinan a Sincanê dimînin. Mukaddes Kabak derbarê çalakiya ku pêk dînin de nameyek ji Ajansa Mezopotamyayê re şand. Mukaddes Kabak di nameya xwe de bi bîr xist ku rêber Apo ji sala 2019 ve bi tu kesî re hevdîtin nekiriye û wiha got. Roj bi roj tecrît li ser rêber Apo giran dikin, dixwazin têkiliya wê ji cîhanê qut bikin. Name nayê dayîn mafê telefonê û hevdîtina biparizer, malbat û mevekîlan jî ji holê rakirin. Armanca me ev e ku wê tecrîtê bişkînin û nîşan bidin ku tecrîta li ser rêber Apo ji bo gelê Kurd û hemû girtiyên siyasî jî derbastar in. Em dixwazin mafên Serok Apo yên herî rewa werin dayîn. Mukaddes Kabak derbarê çalakiya ku girtî bi rêve dibin de bank li gelê Kurd û dostên wan kir û got. Gelê me bi berxwedana xwe bi nav û denge, îro jî tişta ku em ji gelê Kurd, gelên cîhanê rewşenbîran dixwazin xwedî derketina greva îmraliyê ye. Em dixwazin di vê pêngavê de jî hemû gel bibin yek, em bi serokekî wisa re ancak dikarin hebûna xwe di vê pergalê de bidomînin. Wekî tê zanîn wê di 11 Hezîranê de li ser asta herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê helbijartina Şaredariyan were her divê çarçoveyê de jê dî partiyên ku beşdarî helbijartinê bibin danasîna namzetên xwe li nava bajar û bajarûkan dikin divê çarçoveyê de ittifaqa gelan û jinan ji bo azadiyê li bajarê Qamişlom namzetên wan derketin pêşiya gel. Qala bernameya xwe ya helbijartinê kirin plansaziya xwe kirin û bi helbijartin bi aweke zelaldan şûrove kirin li Çilaxayê jî bi heman armancê civînekî hate li darxistin. Di çarçoveya amadekariya ji bo hilbijartinên şaredariyan de, Tifaka Gelan û Jinan ji bo azadiyê xebatên xwe yên propagandayê dimeşîne. Namzatên Tifaqê li Parka Taxa Hilko ya bajarê Qamişlo bi şeniyan re civiyan. Di serî de namzatên hevserokatiya şaredariya Qamişlo, Berîvan Umer û Stefo Îşûh xwedan nasîn. Berîvan Umer got, em li nav kolanên Qamişlo digerin da ku bernameya xwe şîrove bikin. Di lîsteya me de hemû pêkhateyên Kurd, Ereb û Sûriyan hene û ermanca sereke ji vê çalakiyê ew em şeniyan bixwînin ku em biçin ser sedoqan û dengê xwe bidin. عندنا مشروع انتخابي Stefo Îşûh jî destnîşan kir ku ew ê di proje
بانگا چارەسەرکردنا کریزا ئاوێ یا li te xahilko kir. Li Çilağا jî bi ermanca nîqaşkirina bernameya hilbijartinan, hevalbendiya gelan û jinan civînek darxist. Di civînê de hevserokê nivîsgeha Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD'yê Çilağa, Abdüselam Abbas, têkildarî bi serxistina hilbijartinan axivî û got, ji bo ku em bi encamên baş di hilbijartinan de bi ser kevin, divê em xwe birêxist bikin, divê em ermancên xwe pêk bînin û şaredariyên xwe bikin navendên pêşxistina herêmê û parastina destkeftiyên gelê xwe yê têkoşer. Piştira gavên ku divê di pêngava hilbijartinê de bên avêtin û rêbazên nasandina gel bi namz hatin şîrovekirin. Dawiya civînê de plansaziyeke kar hate danîn, hejmar û navendên hilbijartinan ên li bajêr û gundên wê ji namzatan re hatin diyarkirin. Belîbînerên hêja doh bom gerîleyên azadiya Kurdistanê li Qendirê balafireke bê mirov ya artêşa dewleta Tirkiya dagirker xistin. Gerîla TV jî dîmenê ketina wê balafirê bi raya giştîra par vekir, di dîmen de tê dîtin ku balafir dikeve xwarê û parça parça dibe. Têkildarî mijarî navenda ragandin û çapemeniyê ya HPG doh daxuyaniyek dabo gotibo, 27 Gulana 2024 li asîmanên Qendirê balafireke bê mirov a artêşa Tirk a Coreya Aksungur ji aliyê hêzên gerîla ve hatiye xistin. Piştî daxuyaniya HPG Gerîla TV îro dîmenê xistina balafira bê mirov a artêşa dewleta Tirkiya dagirker weşand. Di dîmenan de tê dîtin ku balafira bê mirov ji aliyê gerîlan ve tê armançkirin û paşê hevsengiya xwe winda dike û dikeve xwarê û parça parça dibe. Belê li hermîn parastinê yên medyayê berxwedaniyeke bê hempaya gerîleyên azadiya Kurdistanê tê kirin. Têkildarî vê yekê ji endamê Komîteya Rêvebera Partiya Karkerên Kurdistanê PKK Murat Karayalan ji radyoya dengê gel re axivî di vê axaftinên xwe de jî balkişan ser berxwedaniya ku gerîla li dişî dagirkeriya dewleta Tirkiyê dike. Di nava nirxandinên xwe de Karayalan îşaret bi berxwedaniya kelha dimdimê jê dike o dibêje êdî gerîlan bi berxwedaniya ku dide meşandin kelha dimdimê derbas kiriye gerîla û gel divê berxwedaniya xwe hîna xwartir bike û careke din peyama wê yekê dide ku wê li hemberî êrişên dagirkeriya dewleta Tirkiye li hemberî zextên faşîzma dewleta Tirkiye kes gavê paş de naavêje û berxwedaniyê xwartir bike. Dîloke û rihayê. Endamê Komîteya Rêvebera PKK Murat Karaylan bersiv da pirsên radyoya dengê gel. Beşa diyemîn a hevpeyvînê bi vî rengî em. Dewleta Tirk bi avakirina herêmeke tampon di esasê xwe de dixwaze araziyên stratejîk ên başûrê Kurdistanê dagir bike. Gerîla jî li hemberî vê yekê berxwedanekî dîrokî raberdike. Ev berxwedan ji aliyê dîroka mirovahiyê ve jî tiştekî nû îfade dike. Murat Karaylan diyar kir ku şerekî dijwar diqewime berxwedana gerîla jî berxwedana kelha dimdimê derbas kiriye û got Gelo niha gelê me li Kurdistanê yan jî Ewropayê his dikin ku li girê Şehîd Munzûr qasî 24 saetan bi daîmî şer heye. Na, gelê me dibêje heval li ber xwe didin, lê çawa li ber xwe didin. Heta hin dibêjin dijmin hîn dest pê nekiriye, li dijî metîna amadekarî dike. Lê şerê herî mezin diqewime. Di dîrokê de mirov pir kêm şerên wiha dibîne. Berxwedana gerîla kelha dimdimê derbas kirine. Divê ev berxwedan ji alî gel ve bêxurtkirin. Karaylan diyar kir ku hêzên Iraqê haliyen parastina leşkerê Tirk dikem. Herî dawî Iraqê muhafizên xwe yên sînor ku hêzên PDK ji di nav de ne bir nêzî ciyên şer. Yanî yek misyona vê hêzê heye ev jî alîkarîdayîna dewleta Tirk e. Artêşa Tirk jî artêşeke ku xaka Iraqê û başûrê Kurdistanê dagir dike. Lê tişta ji bo me girîng heyîna berxwedanekî dîrokî ye, ev berxwedan wê bidome. Ti kes wê li dijî êrişên dijmin paş de gav navêje, berxwedan wê mezintir bibe.
اندام کمیته ریوبرا PKK مراد کارایلان دیار کر کو ین کو بین قاد گریلا و لکیله کا ارتشا ترکشر بکه وینه قبول کرن و هب داوی کرم. دولتا ترک دخوازه ji Bakurê Kurdistanê cerdevanan bîne Başirê Kurdistanê li dijî me bide şerkirin. Carek din bang li hemû cerdevanan dikim. Eger hûn li gundê xwe bimînin, kes êrişî we nake. Lê hûn li Bakur nasekinin û tên başûr li dijî me şer dikin. Bi vî avayî nabe, wê bê bersiv nemîne. Her welatparêz û her kesên xwedî nêzîkatiyekî Kurdistanî divê li dijî vê derkevin û bêdeng nemînin. Malbatên pêşmergeyên Roj bank li zarokên xwe kirin ku çekê bavêjin êdî xiyanetê li gelê xwe nekin vegerin warê xwe û nekevin nava planên dewleta Tirk adagir kir. Dewleta Tirk adagir kir dixwaze komên pêşmergeyên Roj li heremên parastinê yên medyayê biçîk bike û wan weke çekê li dijî gerîlayên hêzên parastina gel HPG bikarbînin. Tekildarî vê malbatên çekdarên pêşmergeyên Rojaxivîn û bank li zarok û birayên xwe kirin. Welatiyê bi navê Enwer Mihemed Cafer ê ji Qamişlo wiha behsa kurê xwe yê ku di 16 saliya xwe de tevlî pêşmergeyên Roj bibû kir. Navê Rawkê Mihemed e ew navê pêşmergeyê Roj de ye. Ji 16 salî û 17 salî bû çû Kurdistanê ولویدکی درباسی ناو پیشبرگی روز بوده. خودی ام دیجی ویدشتینه قطعا چنابه انه کرد جنایه کرد عبکه. ام نخوازن گو پیشبرگی روز ببین جنایی جگری راره. اوکی خواه ام به جناب پیشبرگی درکف و دیجی حوالی خواه نستکن. دیجی جگری نستکن. جهمان باجاری یوسف عبدالباری محمد بانک لبرای خواه یه جه دستپیقا دامزراندن آوه تیولی پیشمرگه روش بویه کرکو چکا خوا بابیجم. ویج مر گوتی از شر براکوژیه ناکم گوت سری مد ورجه که ام دیجه ویتشتینه و گریلا جید ببری میو مزنه منو برای منه. شر داعش بمی بکن، شر چی بمی بکن بس ای شر براکوژی قط دبیم ناکن. مرگه روش آوا کشار دبیجم چه کسی گودی بینه افری خواره براش دفله برده به مالا خواه. احمد حسین علی جیب بحثا کوری خو کرکو چاوا تیولی پیشمرگین روش ببو و ها گود کرد همه برانن و از نب ای پیرمن گو کرد شرای کرداب که باویم بی کریم بی از بگذ شرای کرداب که بحقیم کشتنه ایمه ام تخوازن ام جی وقا خلق همه ام جون ناوی کردستان چه بویا دفخازیامه و دلیم همه ویدشیده هیایمه. دبستوسی هزیران 2019 ده گریلا ریگش özdemir dencama şereki bi muhafızên şoreşya İranê re hatibû girtin ji aliyê dadgeha İranê ve cezayê darvekirinê li gerîla rêgeş hate birîn û dadgeha bilind jî ev ceza erê kir. Navenda ragihandin û çapemeniyê ya HPG ragihand ku 28 tîrmeha 2019yan daxuyaniyek dabû û ragihand dibû divê şerê de gerîlayek şehîd bû û gerîlayek jî bi birîndarî ketiye destê hêzên Îranê. Dewleta Îranê piştî 33 mehan girtîbûna rêgeş ew derxest dadgeha şoreşî ya li bajarê Xweyê. Piştî darizandineke Kurd di 15 adara 2022 de cezayê darvekirinê lê hate birîn. Rêxistina mafê mirovan a Kurdistanê ragihand rêgeş li girtîgeheke li Urmiyê tê ragirtin û cezayê wî yê darvekirinê ji aliyê dadgeha bilind ve hatiye erêkirin. Hate zanîn ku gerîla rêgeş di sala 1997 de li bajarê Agiriyê Bakurê Kurdistanê jilayek bûye û di sala 2014 de jî tevlî nava Refên Partiya Karkerên Kurdistan PKK bûye. Doh rojnamevan Serdar Karakoçku 23 salin li Hollandayê li sürgûnê ye ji aliyê polîsên wê welatî ve hate binçavkirin dadiyê îro biryara dewamkirina girtina Serdar Karakoçan da. Ketkarî çapemeniya azad rojnamevan Serdar Karakoç di 23 Gulanê de ji aliyê polîsên Hollandayê ve li mala xwe hatibe binçavkirin. Karakoç îro derket pêşberî dadger. Dadgerê biryara dewamkirina girtina Karakoç da. Hate ragihandin ku wê piştî 20 rojên din biryar were dayên.
سردار کاراکوچی کو به سالان د چاپمنی آزاد ده خبتی ده سالین 1990 ده نونری İzmir'e yer rojnameye özgür gündemi bu. Karakoç 23 salın li Hollanda'yı li sürgüneye. Hatara gandın Karakoç jiber daxwaza radestkirina Almanya'yı hatiye bin çavkirin. Beribinlerin heyecan uçeyka din yamaya xemginiye haya evjil kumanı xabatkari kampanyaya nefel prodüksiyonu Velid Has hem irod danê sibê de li nexweşxaneyeka Şamê dema dihate derman kirin jiyana xwe işte ezdan. Velid Has hemîn piştî ku demekê bi nexweşiya penceşêrî ya xwînê re didît koça dawî kir. Velid piştî sala 2011 bi destpêka alûziya Sûriyê re dest bi xebatên şoreşgeriyê kiribû. Her wiha di sala 2016 de jî di xebatên çapemeniya azad de cihê xwe girt. Derbarê mijarê de kampanyaya nefel prodüksiyonê peyamek nivîskî weşand û got Velid di nava karê xwe de her tim dilnizin bû. Bi coşa xwe ya mezin di nava hevalên xwe de dihate hezkirin. Heval Velid demekî ji ber nexweşiya xwe çû bo tedawiyê. Lê tedawî bi encam nebû û îro ji ber nexweşiyê koça dawî kir. Kampanya nefel di dawiyê de sersax ji malbata Velid Has hemê re û hevalên wî re xwest û diyar kir ku ew û kedawî tu carî nayên ji bîr kirin. Li Brükselê Kongre Heşt Emîn a ji bo piştgiriya siberoja Sûriye û herêmê pêk xat serokê hikûmeta Şamê Esed yê diyaloga siyasî red dike weke berpirsê yekem ya alûziyê hate nîşandan hate gotin cihan êdî nikare bandorên ji bêrkirina alûziya Sûriyê rake. Li paytexta Belçîkya Brükselê Kongreya Heştan a piştgiriya siberoja Sûriye û herêmê pêk hat. Civîn do jaliyekîtiya Ewropayê ve hate li darxistin. Berpirsê siyaseta derveya Yekîtiya Ewropa Josep Borrell di Kongreyê de axivî got nabe erkê me bi alîkariyên mirovî tenê sînordar bimîne. Li dema dawiyê de alîkarî lawaz bû. Divê em hewildanên xwe yê dîtina çareseriyeke siyasî jalozîya Sûriyê re zêdetir bikin. Divê hêviyên gelê Sûriyê ji bo siberojeke aştiyane û demokratîk bi cih bên. Borrell anî ziman got cîhan li gel şerê li Xezayê û bandorên wê li herêmê di heman demê de li gel şerê li Ukraynayê êdî nikare bandorên ji bîrkirina Sûriyê an paşguhkirina alûziya wê rake. Josep Borrell, serokê hikûmeta Şamê Beşar el-Esed ê ketina nava diyalogên siyasî red dike wekî berpirsê yekemîn ê dewlemendkirina alûziya li Sûriyê nîşan da. Her wiha bi bîrxist got Yekîtiya Ewropayê ji destpêka alûziya Sûriyê ve û heta niha 33 milyon euro alîkarî pêşkêş kiriye got. Ji bo dûmandin û zêdekirina alîkariyan hewcedariyeke mezin heye. Nemaze gobêtirî ji sedî heftê Sûriyên pêwîstiya wan bi alîkariyên mirovî hene. Sekreterê Giştiyê Netewên Yekbûyî Antonio Guterres ê bi qeydeke deng beşdarî Kongreyê bû anî ziman got Kongre piştî 13 salan ji êş û azarên Sûriyê re pêwîstiyeke lezgîn bû. Guterres got, ji sedî not penaberên Sûriyê nikarin pêwîstiyên xwe yên sereke bicih bînin. Wezîrê Karên Derve yê Lubnanê Abdullah Abu Habib pêşnûmeyên gotcivîna parlamentoya Lubnanê de derketin parvekir û got. Lubnan bi hemû aliyên xwe yên siyasî olî û civakî derbarê dosyaya penaberan de li ser xaleke jêneveger li hev kirine. Di Kongreyê de her wiha pêkanîna biryara 2254 a Konseya Ewlekariyê projeyên di qada tendurustiya Sûriyê de astengiyên li pêşiya qada perwerdeyê pêşxistina xizmetên sereke û jêderên derbarê koçber û penaberan û komên got li Lubnan, Iraq, Tirkiye û Urdunê pêşwaziya wan dike hatin nîqaş kirin. Her wiha mijarên girêdayî aşîtî, edalet, mafê Sûriyan yê naskirina çarenûsa girtî û windahiyan jî rojevên Kongreyê bûn. Tevî ku Dîwana Edaletê ya Navnetûyê biryar da ku divê İsraîl tavil êrişên xwe yên li ser Refahê rawestîne artêşa İsraîlê careke din êrişî herêmê kir de encamê de li gorî bîlançoya herî dawiyê 45 kes miribûn û 249 kes jî birîndar bûn. Her wiha piştî vê êrişê ji gelek dewletan
و ریخستن و سازین مافی مروان جی برتک نشانه اسرائیل حتی داین لآلیه که دنج کنسیا اولکاریه یا نتوین یک بوی لسر داخوازا جزایری لسر روشا رفاهی و جوینه که آورته لدار بخه. وزارت تندرستی گریدای حماس ایرو د داخویانی که در آگاند گو هشمارا کسین گو ده انجام بمباران اسرائیلی یا لسر کامپه ده هاتنه کشتن درکت 45 کسان. د داخویانی کرد آگوژالی وزارت و د دربار کمکوژی رفع هاته کرن و ها هات گوتن. به تباهی 45 کس هاتن کشتن و 249 بریندار هنه گو 23 جیشن زاروک و تمن مزنن. وزارت تندرستی لشریط غزه راکاند گوژ هفت جدمه و هجمارا کسین هاتنه کشتن درکت 36,005 و هجمارا برینداران جی درکت 81,026. د داخویانی وزارت یا ایرو دا وها هات گوتن. داگرکریا اسرائیل لشریط غزه هفت کنکوژی لمالباتان کر و دی 24 ساعتین داویده 66 کس هاتن کشتن و 383 بریندار گهاشت نخوشخانه یان. در روزا 234 آیریش اسرائیل ده لسر شریط غزه جی گلک قربانی دبن خربیان دهنه. اروها لهرما سینور دنابرا لشکر اسرائیل و مصر ده پفچون درکت و لشکر کی مصر هات کشتن. داخویانی اول ج اسرائیل هات. د داخویانی اسرائیل ده هات دیارکرین گو لشکرین هر دو ولاتان گله بردان هف. د چند دقیقان ده آلی مصر راگهاند گو دوی بویره ده لشکر کاتیه کشتن. اسرائیل راگهاند گو وان دربار بویره ده لیپرسین دای دست بکرن و دیار کرگو او برایدارین مصر را دنابا تکلین دنه. پشتی برتکا جیوینا نامنتوی ارتشا اسرائیل دربار ایریشا کامپه ده لیپرسین دا دست بکرن. سروک وزیر بنیامین نتانیاهو ایریشا گوته ده هری کم 45 کس هاتن کشتن وکه شاشتیه که تراژیک بناف کر. نتانیاهو دا خافتنا خواه یا لپرلمنتوی اسرائیل دا گوت. تبی هولدان ما ین بر بچاب ین جبو زراری نگین سبیلین بگونه شوا بره شاشتیه که تراژیک قومی. کنسیا اولهی یان توی نگوی لسر دا خوازا جزایره لسر روشا رفحه و جوینه که آوارتل دار بخه. دنوچه اجانسا فرمی جزایره آپیسی ده وها هات گوتن. جبر گشتدان خطرناک ین لهرمن فلسطینه و هری داویجی جبر بمباران اسرائیل یا لسر کنن کوجبران جزایر داخوازا جوینه که لزگین جنتوین یکبویی کر. دبریارین تدبیر ین گود 24 گولان ده هاتن ستاندن ده سازیا دادوری نتوین یکبویی دیوان عدالتی نتوین یکبویی بریار دا گود به اسرائیل تواهی ایریشن خوین لسر رفع راوستینه آلیکارین مرووی آستنگ نکه. افدمك دريجة سي ولاتن روجاوي انغوا مجين اسبانيا ايرلندا و دنماركا دبيجين اوي اسرائيل وكا بفلسطين وكا دولتك فرمي ناز بكن او دبستو كي غولاني ده جبو 28 غولاني دم هاتبو دستشان كرنكو و د 28 غولاني ده هر سي ولات باوكا فرمي فلسطين وكا دولتك ناز بكن اوس نورين ويج بدن ناس كرن لي ايرو بداخلنا كي چاپامني اسبانيا او وجاري دانمارکا درکدن پیشا رای گشتی و هر دو ولاتان جی فلسطین ایدی وکه دولت که فرمی ناس کرن. بریارا نرویجه یا ناس کرنا فلسطینه وکه دولت نی به شوه کد مریته. بوی اوای نرویجه به فرمی دولت فلسطینه ناس کر. اسپانیا و ایرلندا جی و ایرو بریارن خواه ناس کرنه بخن مریته. بوی اوای هجمارا ولاتن گو دولتا فلسطین ناز دکن و ببه 146. داخویانی یکم آسه ولاتن اوروپای بریا هفته که جنرویجه هات. سروک وزیر نرویجه جونس گیرستور دیار کر گو چارەسەریya د دولتان د برجوندین اسرائیل دیه و بریارا ناز کرنه دکاره وی بکه. نرویج گونه اندام یکیتیا اروپاییه به سالان پشگیری دیده فکر دولت که سربخواه یا فلسطینه. سروک وزیر ستور د جوینا چاپمنی ده دیار کرنگو
بریارا ناسکرنا فلسطینê de wiha got gelê Filistînê xwedî mafekî bingehîn û serbixweya goçarenûsa xwe diyar bike. Hem İsraîl û hem jî Filistîniyan mafê wan heye got di dewletên xwe de bi aramî bijîn. Çareseriya di dewletan bê dewleta Filistînê nabe. Bi gotineke din, dewleta Filistînê ji bo pêkanîna aştiyê li Rojhilata Navîn şert e. İspanya bawayekî fermî dewleta Filistînê got sînorên sala 1967 digire dest nas kir. Serokwezîrê Spanyayê Pedro Sánchez anî ziman got ew bawayekî fermî dewleta Filistînê nas kirin. Bawayekî got rêzê li mafê mirovan yên navnetewî bigire û li gorî heqûqa navnetewî tev bigere. Sánchez destnîşan kir got ev biryar li gorî heqûqa navnetewî ne û diyar kir got ew ê li ser çareseriya di dewletan bisekinin. Dema 2014 çeteyên Daişê li Iraqê xwemkujî pêk anîn li pê xwe jî bi sedan gorên komî hiştin, Kora El Antalya ku yek ji mezintirîn gorên komî li Tilaferiye îro hate vekirin, di vekirinê de tevî berpirsên Iraqê malbatên Êzdî û Şiî yên qurbaniyên amade bûn, vekirina vê gorê jî wê 3 heta 4 mehan dewam dike. گورا کورا علو عنتر کو یک جمزنترین گورین کومی یا لتلافریه ایرو با آوای که فرمی دست بکولاندن آوی هاته کرن. دما 2014 داعشه لعراق و باشور کردستان دست به ایریشه کر لگلک دوران کومکوژی پیک آنی و لبی خود بصدان گورین کومی هشتن به تایبت پشتی کو پارێزگەها مووسڵێ کەتێ دەستێ داعشێ ji Tilafare heta şengalê komkujiyên mezin li dijî şîîyên Tilafare û êzîdiyên şengalê hate kirin. Li kora Elo Enter a li nahiya Îyadiyê ya bi ser Tilafare ve hate kirin. Bi hezaran êzîdiyên şengalê û şîîyên Tilafare li wir bi komî hatin qetil kirin û hatin binax kirin. Li gor agahiyên berdest û şahidên vê komkujiyê derdora 1500-2000 cenaze di vê gora komî de hatine veşartin. Ev 10 salin ku malbatên windahiyan li benda vekirina vî cihî bûn. Li çavdêriya dayîreya vekirin û parastina gorên komî û saziya Unitedê dest bi vekirina gora komî ya kora Elo Enter hate kirin. هروها نونر سروکوزیر عراقی محمد شیا سودانی دکتور زیدان خلف جی تفی قای مقام تلافاری تفلی وکرنا گورا کومی بون به ویره ایرو با آوای که کومی دست به کلاندنی هاته کرن. وللأسف الشديد قامت عصابات الإجرام عصابات داعش الإرهابية نونر سروکوزیر عراقی دکتور زیدان خلف د پیام خود دازانین کو اویج بو بیرانینا شهیدین فرمانه لکورا علو عنتر بیرداریک وره چیکرن. و دهان مالباتین ایزیدی جشنگالی بری خودان تلافاری و هر وهم مالباتین شیعه ین جی تلافاری جی لدست بیکا وکرنا گورا کومی ده آمده بون ده پایین کو وکرنا وی گوره جسه حتا 4 ماهان دوام بکه. بری بینرین هیجم لوردگیجین داویا بولتنا خود بیجین حتی سبا جاری کردن ورین پیشیا و ببینن دناوا خیر و خوشیه ده هر شر بختار